se le matala I he mo'una o avia ai si whakaana Loto ke se hono lado koula Nesi Maya si ofotua Eko hai Tene lava o te heria Ai si a ofa Uofu se ofa aki Inumia Sono kona Moe mama Ai Otohiki Aho oi Eiko saki Ofongaki Mai mua Si otupula Ke kaniseri Aki hoku Rotomo Ekuoke Ite faka Lauriaki Ita Ekeresi Oe ofa Neteri etina Emalata Ko oha Iheriso Oni Opomia I see Ilotoni Kiakoe Anusia Muasia Ofatoa Atu He Okunonga He Mohiko Oe Manatu Emalata Ko oha Iheriso Oni Opomia I see Ilotoni Kiakoe Ko kore ke uhu whanga mua henga hi tala whakatapu kutoa pe mga I haa ku wha whakatapu atu pa mei heni ka ata mua e whainga maari e koeni o e whatani ke e whahoko atu ai polokalama ko ia ke tonga pea tonga pea mo Douglas Fatani mai heni ke ma whahoko atu e tau polokalama ko ia ki he wikeni ke kimo ai ngā kore ke ma whatulo watu pe ke ngahi haa kotoa pe whakatapu pe he whoki ke kimotol kotoa pe haa whaalunga tonga pia mo e kainga ko tau peku mo ulawa ke mo mamata mahe tau polokalama ko ia I he ahoni ku ma taitari rei ki mo tolu ke mo mea mai ke tau polokalama ko ia ke tau kau whataha I he polokalama ke tonga pia tonga taimita tau ko whiawhia ki u taitari rei Douglas Fatani ke polokalama ko ia ahoni whamalo lahi atu I he whainga maari e ko ia Douglas o ku ke whakatai ho taimi ke lawa ke whahoko ai polokalama ko ia o e ahoni ke tonga pea koe ke ngata e ka ku whamalo foki kia te kinau tolu ko toa pe ai kulupo ku nau whahoko ahono sponsor polokalama koe ni ke whahoko ke tonga pea tonga whamalo lahi e tuka teki mo tolu ko toa pe whanoa lahi o ku mo waranima o Stokoni ki hono sponsor polokalama koe ni ke ma lawa ke whae ha whakatala noa pea mo taki whewea ke taki ki e weekend whewea ke Amerika lahina pea mo e family ki he hoani Whawawha pe mea kotoa e whamaro pe ke ikiu ma e whea maari ke lau koni na peka ke lau hea hoiu. Whetakai mo e whe langa ki lahi au pito me. Ngā uina e whai ni afi. Tō maka ka koe makana e mamafa whetakai e mo whe langa ki tu. Peka kōho raro peo. Pai ke kōkama. Koia. Mon lahi apito koe hange ko lau kai mea koe whanga koe polokalama hu ai polokalama lo tonga ia ku ai ngahi ngā u e whokia ku whia mau ke whakahoko. Ve hange koe o whamatala koe kai ke lava tuku ngā u e koe ia pea ku pau ke whai mo e ongongo sia e ka malo pe mau ki whainga maari e koe ni ke whaha whakatala noa ke te koe I he tuunga koe ni o ku iai ai tau ngahi tuunga whapolitikari koe I tonga pe mo ngahi mea ke he pe e malawa ke tatala noa kei whare area ko ilo I pe foki Douglas o ku ke o si mea I pe foki
kua whapasi e tau patseti pe me whale area, kua whapasi e patseti ai a koe ngahi aho pe, a tui maha pe koe aho e ono pe nima pe fiha, o ku nai wawe a pito hono tala noa i koe tau patseti whale area, pe kua whapasi ke o atu ai patseti koe ni, pe ku te keito e lahi aho, koe aho whukto tonu ke oskia tau patseti, tolu koe aho, kua pau ke whamoni huafo ke aini a fio, ki mua he aho tolu noa koe mahi na ni koe aho tahani maa eni i he mau whitu koe ni pe amotonga ko tui koe fu taimi lahi a pito ia pe ngau ia ko lava ke whahoko ka te utuku atu ka te koe whewhe anga ho wakai ki ai me he ke tonga pe atonga ke tuunga koe ai e tau patseti pe amohono tala noa i koe i whare alia Marola i solo whamari ko koe ko tamu ai fu tau tolu ngai tau tā mātu fu tau tā no ngai mea ko ni ko ngai i siwe no blongo ai fonua koe ka ko tau whaka amu ke e hoko polokalama ko me ke o te whaha longa ai ka me ke tokoni ke ki tu he whai e longa a inga he ko kau e ko tu e motu ani ko longa a o kau ia he mea ko ke whaha whai ngā mea pu whaha longa a e kai ke koe lava ke langa le rei ai mea koe. Ka koe o lahi foke poto, pia lahi whakaanga, pia lahi longa a. Te lahi ngai longa a i o tau ki whanua. Ka kou tio koe ki he pacheti ka tau te whito ke he kono area i wawe i pe hei kau. O nau i he pēs tatau pe, pia i he re wolo tatau o tuunga whakata mai. Mo tuunga whakaako ai kau whafofonga koe ni. Nau whai area. Pea, koe mea koe te hoha koe ki ai koe lahi longa a. O lahi foke lau ngā tau ke ne tolo e tau pachete whesiti hoko hoko koe Pea ko mea ko koe ke hoha au ki ai. Ngā ko la tau e ua koe ne kamata pe tau whapanga o te ke lava mahina ano o spay off lewa te whesiti a koe. Nea ngō tau sio foke, tau sio da tolu whaka lo kolo me tau wha mo ui koe. Tau whanki mo ui lo kolo. Whatau taha, tau sia tuka whutolu noa miliona. Koe fu mea la. Ka ki he mea whakafonua ia ka au ia o si i pe ia ka ngā pako whalala ke ka kai kong nau i he whohe. O koe mea mahoinga o tau lau whoko pehe o ka kai loto lalahi ki tau tolu. Ko pehe ko ka kai loto lalahi. O nau ilo wheitu i he rea wolo o nau iai ke o mai me paanga ke tokoni ko tau ki whonu. Au ngai tau o ako. koe Au ngai tau o ako ko inga ke tau lava o go beyond a comfort zone ke tau lava o maha mea ke fie maari e palawalanga e whonua. Inga koe polpare matonga wawe hake whakalakalaka. Lahi ngahi mea lele fie ma ue moe. Pene pehe rewa te alo e pacheti ki olunga. Ki au no molo pe ai pachete whesiti he ngahi whonua ke eke. Te whesiti Amerikau aluia te riona. Te whesiti ngahi pupure hangai ni. Ko si ilo pe tau whalala ke kautaki. Ai te tatu whagi ke hi naurea pe wiko osi. Ai whalala kautaki pe ai kuhunga ko atentiare. Atentiare whai whamatala. Ne tonu pe ta whamatala. Koe te tatu ki lawe nei ke. Ka koe angai u ki whakamama ke kakai ke mowhie maari e. Tau pia fia koe wawiang hono are i. Si ange na wahe seivi ange paanga e area i koe i whare area. Pakai ngatai, mai no rewa nau i re wolo tatau ata mai koe e kau whafofonga mo mea wawe nau area e pacheti. Ngā ko pehe ka askai ni ko te peki pehe i hake ko paasi. Ko iai ko ki tokoni a pea solo ki tawhako ia kata. o moone apito takles ko moone apito e whamatala koe ke tau patseti ai e whoko ko tau wake ni hono tolu eni na ke talanoa ke ai tau ai ova ai hulu ko e tau patseti ne te whesiti pena na kai whoke tau wha patset pehe pia ku moone pe ko mahalo ko tok tai mieni ko tau wa o ai ke mea whakamamana lahi ka ngai whonua hanga ko Amerikana ko ki tanoa ke tiliona nau te whesiti nau tolu whakatatau mo ngahi makakoloa mo lolo mo hafua nau ngahi paanga hu mai a whakalotu whanua kulawa ke hu ki tua pure anga lawa tokoni ke tiki nau tolu he i teki mo tolu homo patseti hena ka kotonga na tau kamata mai peko e tau ai COVID pia uesia e tau patseti he tau e ua koe ne pure anga o pohiwa tene toa
tau a keni hono tolu eni ku wao mai ki ai tau patseti ai. Aia ko ne tu ko heta ni mi foki ko lahi taha tau patseti tau toluia aluia ke vahe ko ai. O koe ko ngā lahi taha ia ku patseti ngai potunga au ko lahi taha ko vahe. Vahe ko e ka ngai whapure anga ko ia ngai potunga au ko ia. A koe ke lava ia ko mea pe ku whawhanongo he mea e pare mia ku totonu ke ka waha ngahi ngawe anga lava o atu kai ka whai ako ko matotu ange ka lava ke hu mai ka whai ako o lahe ka kai ku osi me he ako me mea ka sisi e ngawe ko ngā ko tu ko ni ka ko hike ne tau patseti o ku ke pehe ta kese ko hai mea e lava ke tau te foki ai te ke pehe te tau te lava foki o no molo tau patseti pe te tau lere whaka waha apure anga i pehe te fesiti he ngai tau ko ni ka hoko mai. Ko tu ia ko mea kone whotutu he tangata e lava pe ia awe ki ai. Ngata pe ngahi whotutu o tua ko ia pe o pure ki ai. Ko whaki whotutu ko ni ka ko pehe ka pau ku lava, ka pana si lava he ngo tau e ua. Ka pau na tau pe ena ka ke lava e tau ko osio to tongi me tau atu. Ka kufa vare fo imanga ko ni. Ka pau na lava pe o to tongi fo iwaki mo e ua koe tau whine maari ai o ilo he kau tau mai. Ko mai wako ki mo i whatau taha kata. Ai fui tau e nau vilo me tau o fulu po vilo ta ngau kau heni vilo me state ke state. Tai ai hapa aku. Ka nau ilo pe whetu ke mao mea seniti. Kai ko apply ki kau tama ko. O pe mau seniti pe ko ilo whetu. Ko kau tama ko tangut ko atafu mo ya kau minista. Nau ilo nau tolu ai ngahi pre volo ko nau iai ke nau ha solo mai mea seniti. Pe no molo pe ia solo. O pe pe ngai fono ko to ko tonga pe ia. Ka ko pe tau ki tuange ka nau tolu. Fata tau pe ke no ability mo e nau ilo mo e nau mea te nau lava po o tataki pe fonua e tu unga lelei. Ka tau ki lelei te rewa te fesiti ko ni ko ka fupal pare mo ko nau lava pe o to tongi. Ka hange ko la o ku unga ko e tunga vahenga ko ka tolahi ka unga ue po ka ke la he ka ki tau la to tu hifo ai. Ka whai ako ko ka tai whiwita ea, Tau ki lere rewa hafoi mea fo ou. Tau ki fisi o tau ke teo, au tau ki loto lahi. Ko kai ngata i tau whalala pe, ko tau whalala pe hanga pe o tua tau hiki tau tō. Tō hanga o tau ki. Mōne apito e taki ko tui ko mea mahu inga ia ko ke whaha mai. Pe ko tui o ku tuku pehe pepe mo i whalala ko e kakai ki he pare mea mo i puri anga. Ko i ngā ko e neongoai pe ko e hea lahi. Ai tau talanoa pe mo i tau whamatala me i tua. Talanoa ko e kakai me i tua whare area. Ka he kai kene liriu e i ha mea ai i he tuunga ko kui ai e tau patseti. Ko e patseti lahi ko ni ko lahi taha fuke ni he patseti i hapure anga. Pe agua me no ai ka kuhange ko hotala noa tau whalala pe ke kautaki te nau lava pe o whatoa tuhani ha tau waka i he tuunga ko ia. Ko e ta wha ko hiki wahenga o ku kau fuke patseti ta glese hiki wahenga ko ia ai whare area. Ku whewhe anga hau wakai ki ai taim to tonu pe hiki wahenga ko ni lo tonga he tau fu patsete fesiti ko ni pe ku pera te tonu ke ki toloi. Ko kuma ko ke hiki wahenga. Ko uhinga ko sa ia ko ke tatala no ko whamalo no mai isi ko ni kau ni isi longo atahe fo no hata ini. Ko mea ko o ki whamea pango i ai. Ko lai taha kau longo a me paha i whakaanga ke pure anga. Ka hire ta ko toki ilau ki mui ko hiki wahenga na whai nau taimina nau i pure anga he waftaha wāna. Pa kono tari eni, pa kono whahoko e. Pa kono tok taimi nia ona ko whahoko ai. Pea, pa ko mea ko whamea pango ia he kau longo a ta koe ko nau taimina nau whakotu koe a hiki wahenga. Koe kumau koe ke hiki wahenga ko ni koe ki mua whoka na nau whamatala pese te whiha, pese te meti mai pure anga. Na pese te hongo fulu. Koe skin retirement ni o tau lere ta nimi ko whotu he pure anga ko akirisi. Ie whare area. Na pese te ni mai pa hongo fulu mai. Hanga e na nau ko nau tolu na nau hiki ko pese te wanoa.
Pena kai ngata nau te hiki o pesete wanoa, na nau kati hifo ki mua na kautahanima patoki to. Hangarewa na tolo te kati me tahanima ki lalo ki tau e whaa. Ai ko de ospe fo tau e whaa tama, metsi mai e pauseni kona, pesete kona toat me ne rita me ne pahe, metsi mai pure anga e wanoa, me te te mo ne tahaki lua mano, ka pau uno mano ne wahe he tau. I he tau e whaa. Ka tai ka au solo, sai pe mea kotoa. Ko hame o tau te longoa ai, kei ka fuoi hai kapa mo nia. Ka fuoi hai kapa mo nia, ke nau tona nau fai fotutu upe atari. Ka hirang tau soko ki ai, fe. Na peipek me taha walu ke wafua taha. Ta mai toko taha ka au, o ka wai na mao ne ua mano. Na mao ne ua mano. Pa ka ingata ai, ko nau tolu, na nau fai e fai fotutu. Nau tolu na nau fai fau. Os ko ako mea ko mifaka mea pango ia ai, ko ako sa ia mea ko longoa. Ko tui peo ko pe toni longoa ia, longoa he mea noa ia, longoa he mea pe mo ve wai fonua, ko mea ko vi longoa he mea mo ve wai fonua. Ko wai fangi longoa ai o pau, o hake pau longoa peo lerei. Ko tau longoa na tolu, ko mea ko he longoa he mea whakapaanga. Ka uia he longoa whakatū tā maki taha he mo uia tangata, he longoa he mea whakapaanga. Kau hoko foi hiki wahenga ko ni, mo he pacheti ko ni ke nau longoa ai kau whakaanga ai. Ko mana wasi i, he tenehanga ia toko aki e kakai ni ihi ke nau go crazy. Tau te whito ke kakai masive siwa, o tu aki e nau masive siwa ki he pure anga. Ka hiri ange, ko mea ko wham ke ilo whonua, ko nau tolu na whotu retirement scheme retirement, ko lere whare area ko nau tolu. Ko hiki wahenga, koe, ka ko nau tolu na nau tari he waftaha walu. Tau hau kakai ko ni nau, o ko tui, o hanga pe paremia ko ni mo minista paanga mo kaukai nau te kia tau tolu, o iloi te nau lava pe o mau e paanga ki whai ake tau ngau. Kui. Mone pito e whakaukau ko ni ku ke talanoa kai e taku mahino pito e whatalanoa ke whai. Koe hiki wahenga koe ni e whare area na e tāria he whare area i he wafe taha walu. Pena kai ke whakapaanga ki konga sisi pena e lawa o whapaanga he tau whapaanga ko ia. Pea ho mai koe pure anga po hiwa tue ne toa, na kai ke kāuia i he nau patseti e hiki wahenga koe ni, na kai ke ai ha te whesiti whoke na ho mai whita e ua ko ia, pe ko tui mana e whiunga pe ai paanga ai mai ngahi mea kehe, na kai ke aha ha vautia ke kāuai o whapaanga hiki wahenga koe ni, pea koe pure anga ene o sesovare ni, o kune tukupā i he patseti koe ni na e tuk whapasi te nau whahoko rewa. Pero mea taha whoke ke mahino i ka venga koe ni. O ka kai koe kamata heki wahenga i he ahoni pe he taimina e tari e patseti ane a fi. O ku whoki ki mui. Eia koe taimi koe na e tari whakalawa he whare area waftaha walu. Koe kau ngā ue ko ia mo kau i he whare area. O kau ai mo kau ngā skalake mo skei tari mo kau whafonga whakalawa mo hafua i whare area. Aia e whoki rewa na toke waftaha walu. O lau rewa mea i totong whakafoki rewa e na hui ki wahenga o hao whanonga mai ai. Koe ko ngai ni tau sio ke ai, Douglas, koe kau whakafonga whare are, ka pau hiki e nau wahe. Ai ka pau koe ka ni ihi o si nofo na tau me whare are, koe ke o si keke nau te whare are nau tolu. Pea ku nau kau he hiki wahenga, pea ku nau osi ai pe nau tolu, i he tuunga koe ia o ku iai he tai ni mi. Pe koe kau whakafonga pea ku nau lotonga whare are, ku nau kau hiki wahenga. Taki kua hamau ki ai. Kuma pika i kau whafonga lolo tō ngā pe. Kau whangalonga tō ngā pe, ai? Koe tama koe koe pei ki pe. Koe tō taha ia den tala mai koe ne ua mano. Ne pei ki au ne maana. Me taha walu ki he ua taha he. Ka ku umau koe kau lolo tō ngā pe. O kai whoke hanu i ka kai e nihi i solo. O maari e whoke whanua ko ni solo. A kau tamana e ngā ue tau tolu noa mai ia. E kampani ko ia. Kua pure anga koe he. Koe hua tu pe kau tama fo o uia.
ia wahenga fo o ko minimum ko ta ni mi me fo o na wahenga ta tau pina tol me ka tama ko ki tau tio na tau na han Koia. ia he na tio hi fo ko kala se ni na wa la ko i si ko ya e ka ko anga u ta na o ko nga me ko no mo lo pe mo ui Koia. ko nga me e o ko tau ki si o ange tau ki tuanga fa nga mari ke ka tama ko ni mo na fo nga fralele ka ala to fe halaki tu na tol ki tu ha ka tama fo o tonton ni tau ka tau alu ka rewa tau hangari ake waka ka tau kakau Koia. na yo kakai o ako ko ni ke mea na wako kei po na ukilo ngahi fehu aki hola e paanga e fonua mo mamani ngahi mea ko tau tuangi pe na tolu tau ia tontu lau te ko tau ka tau ki falala tau falala pe na tolu o ko te nau hanga tau sio ka tau hanga tau sio tau lotu pe mo sio ki ai ki tau e kau na tau mawhalala ke o tua e mana e hoko e kai hanga e o tua ri aki tau Koia. Na whanongo i he press conference na whai he whare area. Se whare area. Na whanongo i take i he whamatala ai kalake pure. Ai whare area. Na ne whamatala i ai e na hiki wahenga. Uhinga maari e ia ka au he whanongo. Hange ko ne whamatala whatatau ki ai. Ko ne tuunga ko kalake pure e whare area. Ko tuunga re volo i a CEO i tonga. Ka ko taimko ne whakahoa ai hono wahe mo wahe koe kau CEO e ngai potunga ue ai pure anga. O ku maalunga o pita wahe e kau CEO e ngai potunga ai pure anga. I hono wahe ko o nā pa ko tau e ne fiha e ne whai whatongia. Aia ko hiki ko ni ko toki hiki hake nia anau tolu. Ke na o aluhake o ki here volo ko ia. O ku iai ai kau ngā ue koe mo kau sinia koe ai pure anga. Aia ko tu ana ko ia uhinga le rei ai whamatala ko mai ia e kalake ko ki aha no fehu ia. Ko fehu ia pe na no fo pe ia e foi whakaukau ko taimi le rei. Foi mea e ua ko manatu i hake. Na e taimi fo ko ana whai ko ono area i ko o stay mai mea ko ia pa pe here wa ko uhinga ko hanga he pare mea o tari ka kato foi pa jet ko nina ga tari he pare mea ki mua. Pe ko taimi to tonu e ni kulahi ai ai me ka konu ta ostala no pe ke ta pe te ha ta na ki mai he konga ko ia he ko tu hange ko ke o mai ta falala pe i taki ai tau sia ki lau ka kala ke na tau whanu ai ka paure wak tau ke whai whakanga ko matu ko mea lahi e pure anga na ai ko tau pe mea ko tau pe sio pe ke whai whakanga tau pe ko ne fitia ke foi ta whaki ko work e fiki ko no tala ko konga visio ne ai wahe tatau koi tau pe ko wahe tatau weni ai ave nga ke ko scale wa henga ko na le ai ko ton lewa ke tunga wahe tatau pa pau pe kala ke ai mo ne kala ke o kule fie ma o ke tatau no wahenga mo tunga to ton ai pa no wahe tatau pa wahe tau ko me ko ke taimi e solo tau mo ita to he kuonga e o stala to ita pu e fere no ngahi ha koi ko mania na skikite e fere mo no ngahi u me ai hok pa tau katari tau to ke taimi tau ko tu ia mana o ke tau fo ia ko me ke heia koi tau fai da to nga we kau o ke mau inga taha pe tau whalala ke o tua. Inga hena e tuku tau tuke o tua. Ko tau i whatangata, pa tuku ka tea ke neanga whakalama. Ko tui, o whalala ka tangata ko niu siuk nau lere nau lotu mo au kai. Osko ia pa unau ngā au e malo. Pe tau hi pegi tau tau. koi Ko te e lava pe. Os tau o sisio tau e ua ko ni ko hiri. Te fesiti pe ke i lava pe. Kakai ka tau pe ni unau whae ngā au e ko ni. Hama tau hano ai ke kakai ko ni. Ko nau tolu pena he waka ki mua fui tau e ua koe me pacheti. Nau ki me au ia ka pau na koha. Ko hoi o tau whahe ka waka ko alu ki taimi koe. Ko hai kaptene waka, ko hai uone wholai waka. Ko ne tala mpe o sene kari. Heka, fie mahari. koi O ti hai ni me no muka, ok, heka.
Paneri me pa ki kapteni. Toi ki malolo. Tau ne wa ko kapten tau kau tanga tau be ne waka. Hame tau toi hano ki tau toi hame tau tai te ua ki tau toi he ka he waka tau. Na na o sanga folau e foi tau e ua tau e. Pe au mahino ko foi tau e ua le le ta he ne o ko pare mi ai. Ka ko kau tanga ko kau waka na he ki haki ki foi. E na toi fai pe me tau. Ko ia e ko ki frama pe solo. Malo pito. Koia. Ba fa malo atu ka John Sailosi he ngai to koni kune fai he ngai komeni koni fa hoko mai fika o aki pa moha fahinga patseti o ku deficit o gwe ne tohi maho ingai o kune hanga o mai ba ku hulu e tupe ki ngake lau ko ngai ki nau tolu koia ku nau mamata he polokalama e kau pe toko he tau fetokoni aki holo e tau lau ko nga holo hinga hei komeni koni taki ko tu uia ku ai foke hi wa nga ko fakau kau e taha o hake he ahoni o pe he o paloparema system ko nga ko fai ka vekola a pe ko tau ko ki nga hi yanga te fto yanga fatonga ko ha ho wakai ki ai o ku ke fakau kau ko ni ko ha anga ho sio ke ai meta fa ki ko ke tonga pe tonga kau e mea na ku kau e fui kau solo ho ha ke kau na uesi ai to tangata fonu koi ko lahi ngahi status lahi mo ngahi live lahi mo kakai kuna tala ko taimi ke whakapekia ai tau wha kawe i koula e mau e sistemi ko uhinga ko tauhiwa wha kawe i koula solo ko aho pe tau tamte tauhiwa ko aho ia tau pa tau siapa toke kakai ko ni ko tauhiwa solo ko mea mau inga ko mea mau inga tauhiwa o kai ka o kai ke o moni pe kwa ni iyo na utahiwa pa na fai hala ko fai hala pa foi tui pe na to ko fai hala pa foi tui pe na tolu ko palparema pa tui pe na tolu kai ka kaunga ia ai tauhiwa ko uhinga mai ke tau fa ka vi koula he kai te wanga whakahala ke kau avea ka koe o kai ke uhinga ka pau leo te tau whakataunga ai tau whakawe i koula ia ka pau te tauanga whakataunga e tau whakawe i koula sol ko tau paanga i whakapaanga koa tonga tau kosi ko ni mangiau hongo fulu ua ngiau miliona ai ko paanga ri mei tonga ko tau hiwa ia ko tau hiwa ko uhinga kai whakawe i koula ko tau hiwa ia ku kehi ko whakahounga ko tau loto honga ia haka kai o kai ko uhinga ko tapa te tau sio da toke ngahi whonua ke pa tau sio ke kau whinga ririu ko ke nau mau inga ia na toe wā ko tau wā whakatonga ko ta whiohi o to fine ko to fine tai mo ta wā ofi ko tau sio da tolu ke ko lahe tai ni mia ko more fo i tau wā ko ia tai ni mia ka kai na tolu ko to fine o na ka ngata mone ki whakata ko lusi pi na ki huata ki whai kawa solo ko mahe hake hingo to wa po pedia o ki hake ki tama ko eto tama ko to ngane mo on ko ka ngata na maha no fo mau feitu matangia ki pa mama tu ko no sen alen ye ta wa no mama tu mo masi atwa ma fei lo aki ko angi mo ne ki te ni to alo te ka kaya ko hak to fe fine ko fai ngata hiwa ya ko ta uhinga ko ki ai solo ko me ko ke mama sistemi te tau to formata to lo nai mau pe sistemi ya kaunga sistemi o ke hanga ko sistemi o malu pe ya ko vai fa tanga ta pe ya to ta ko ya ko tau hiwa ko me ko ke ai wa na hua so hen solo ngau e titi siato e foi te department ya ma alunga ya mama na fai ko ngahe repair ngahe u hala whakawaka mo me Tiu kakaia hono whakaukau penanga se uhuki loto. Ko tauhiwa ICT ke tō ngā ane wha e na ngā aue maalunga ICT tama ko ki te langi.
atu pe ko application ni aku na fere ko apply ke ngu pe mai fai interview ke ha ka kite langi pe tong anu fai ma o post Ngari ia lai. ke ka tonga ya fai department ko apa ko hal fa ka la hi ko mau tona ma nga Koi. ko so ke tau iwa o he feito ko to pe ia ko tau iwa na tolu ki akite ko pai ya o city ono fa le uhila ko to ko singa ton Koi. ko me fa foi tu e fai hala ia o ke te hanga ai tau iwa pa te tate ko kau whakaanga o tau nau tau iwa pe mo nau to he kai ke tau lau ta tofa ko mea kou whima o ke tau whai to tonu o ai to tonu ko whaka we ko la ka pate tau tam te ko pia ko ngari mea so lo kau ngata i to o ai ko o si ave ne ki misinta ai si ai ki ne ki whakapuaka wai mo ne ki iwa ka heno ai ke ave ko tau iwa ai tonga o tau whika ulua ki tonga he paanga hu mai lahi ta ia mamani ko tonga o whika ulua ki mamani ka atoa he paanga rigi i o nau whonua o pesete whaavalo ato o sa tonga ia o pesete tahavalo a fisi ha amoa mo mea kwa ki whonua ai a whirika o pesete tolu wha o nau tolu whika ua whaavalo polo i tolu o so fwoi kepi lahi wangiau miliona nai awe ko tau hiwa ko tau ki wha miri ko tama tau kau ngata ko kau ngā mea ko uhila ko vai ko aho pe tau ririu e whaka vei ko la tonga ko more ko koula ia ko koula tonga tanu tau loto ko ka tau koula tau tolu tanu mo ungai tonga ko koula tonga u tau loto ko tui pe solo laki i whamama Koi. hai Koe, oku maho inga pito e take e whamatala kone oku ke whahoko, whika aki pia mo e whai ka wei kōlua. O e whua taim lahi oku tau tala noa e whai ka wei kōlua, ka ku kaike e whaatala noa ta tolu he ko hae e whi ngahi ore me niti koi loto ai, hange koe kue tala noa ke, koe tahi wā, koe mamahi i mea, koe te whaapa apa, mo hapo ai. Aia oku, koe taim koe tau tala noa ai ke ngahi te whito i ulunganga whakatonga ko ia. Oku tau pore ko toi e ka kaitonga i ngahi ulunganga ko ia. Ko taha ia ngahi mea tau kehe ai mea toi whanua pe i maamani. Hange koe ke tala noa ke ai taki. Hange koe e whakaapa. Mani, ko manatui he taim o tau ui ai koe tonga. Ko whanau ko koe toko ua te tamai, te tō whiwhine pe kita ki ai mo te toko ua. Koe hae, koe whanau, koe toko ua e te whae, ko te tō whiwhine pe mo nau tōl, mo te toko ua. Tau toki hao te tō no whai murini pa toki, ko tako ko to whai e ria pe o ki tau tō whiwhine mo toko ua, pa tō ngau kāsini ka toa. Kake fu mamafa ia, hangi ko whamatala taki, hangi ko tau whainga mea whatonga ke whakapa apa mo me a, ko ke fu mamafa ia, e tau ui kāsini ke taha kotoa. Angkolo pe taha kotoa pe mo kāsini. O ke he me tau whainga ui ko i tonga. Ko sistemi, whake tau tānoa sistemi, tau tānoa whake he lao. Ko ngani ko loto ke wakai ange ki ai. O kai ton ke na, o kai ton ke na whekolos aki. O ngai ku alupe lao i he mea kotoa pa e tuku lolo e tau wanga whafonua ke he lao. Na ke mantui nai, e whimei whare area na nau whakahu mai whoke ke whakaukau i he tui e whamau, ai tau wanga whakatonga he taimi o ku nau tisai te ha hopo. Ha ngai hopo ngai hopo tā mate mga he mea pehe. Ko ha wakai ki ai e taki ke tuunga ko ia. Ko taimi ko ha ua e tau wanga whakatonga ke whetau laki mo sistemi pa ko e lao. Ko kai to tonu ke na whekolosi aki. Ko wheui whok solo pe ngā ki he sistemi mo lao, Ia, ko wheu ke sistemi fo ko e lao pa mo anga whafonua ta tolu wha i ka wei koula. O tau hile re te tō mo o whai. Ka koe ke tonu ke na whekolosi aki. Na tok whahu e whare area e fo i lao he tau ko osi. Ki whamau ke ne konsita e anga e whai ka wei koula, po anga whakatonga. Ke kau he nau whai tutu uni koe whare hopo. O koe mea koe anga whakatonga. Koe taimi whokia koe solo na ko whawhai koe hopo na tau sio koe kai ka pau koe mea whawhamiri.
i siu fa family to pole ka te family ke fa mau anga a family ka mamahi o plum ko le o na loto ko ke na te mamahi ke tamte ya tikite pa pai kai pe ko on pe fa mau ya mo ne tu ni ana lao o tu pe ke fa mo ui lo wa pe ngai o kai time la hi au hoko ngai i siu ya fa family pe hoko fa i lo ya pe au ke time fa i lo ko ne ospe mamahi ko osi o pai va le pe o atureva o ko fa mo ke fa mau ke tamate ya tikite ko tu pe ton pe ke o pe e tamte ka ai pe o fa mo ui lo wa pe nga he ko tau fa unga a no fa family me no fa ka inga ka wia he make the tiu lahi le au pito ya e fonua mo na tula tonga ko tau tolu o ke fa wa ki pe lao o fa wa ke tau fonua a tu fa holo ka tau tu fa holo o ko ngai fonua ia lao ata pe ko ngai tu fa holo ia ko pe to la vai o ko ngai fonua ia fa wa pe tu fa ko tu pe ko pe mo no ngai i siu to tonu ngai situation le ke ho kwai na sai ho puta mate na wi lai tonga na wa tu pe family ia ko ke me a ki tamate ia ko le ko pe mari na nge pe ko ni na tamate hen i amerikani ko hanga pe ka sini a fana ka sini mate nei ke fa i loia e puranga na o pe ia ke mai no pe fa mau ko tu pe ko si ko ke tau ai hingoa ko tu pe ko slave ko mo ai pe ko ia na o pe ke fa mau anga ko fa bore more na na to pe ko nga ko na hanga to kai na ile fa mau anga ia ko ka tonga mo anga pe va fa tonga ko o ko ya ke ata masiko na de fa na nga ko pula kan seri pe fa mau anga ko dipeni be me ala pe family fa ho ko tui ka pau mo ui amerikani me ko ia wani ia ko tui malo te na fa no to fo me ko ni to wani i to la no fa no pe na tolo o fai ka val ma to me masina de fa na mai kan seri pe ko inga ko me fa family pe ko i siu fa family ko o pe pa dipeni be me fa mau anga hen pa ko na ko ka pau pe hei tonga ko tui pe solo fa po pe no fa mo ui lo wa pe ton pe ke te i lo pe mo ka ku ka ke fe ma uia ke unga hani i hia yo fai hia pe o dipeni ia ka hani i hia ko fai hia dipeni pe me ngai family tak tak mo na o na uongo mo anga fe falele aki una fai pe ka poko ke fa ko mo fe falele aki mo me pe he si o to hoko pe ia tak sayang ya ke tu de lao wa nga pe ki ta na ki ai to ko mana to ki dakle se he pureanga ko osi ko e ana po hiva na me a po hiva i no fa feu i ke a feu i pe he i mate ngai fa tifto fa ka pe he ko fa family ko fa ka pone ko ha fu ngai ulunganga pe he ai na fa feu i ki ai me ko ia ko i me ko fai ko o khange ko fa family pe fa pone kana me a po i pe ne pe he ka pau o ku sai e toko taha ia ko ia, ka pau ko toko taha lele ia mo to tonu ke whatongia. Pa koe to tonu ke o mai ai whakapone me whakafamili me ngai mea ko ia me ulunganga whakatonga o mai ia o tuku he waha ake ni hanga ia o ta ofi ai monu ia na to tonu ke mau he taha ia ko ia he. Ai ko tau set foko ko hakawe inga whai ngofua ai ni hono talanoa ia ko ai ngai mea mahino pe lao ia ne o po ha fa inga me ka ge lava me ia li we lao ka time tau tala no ai ke fa ka ve ko la me nga hi wesia a tamaki te ne fa ke pure anga me nga hi wesia meli e me nga hi me nga hi ola meli e lava ke ne fa ha ko ko ke tala no ke ai ko ke remittances o ku ai panga hua tu ko ki tonga ka li pa anga ka kai tonga okay fika o laki pe a tonga ko nga i mamani ko ai ka pau ko whaawalo, pese te whaawalo GDP ko ke tānoa ki ai. Ai ko mimi ko whaawalo milion na ia, o mao whaangia walo no milion na ia, ko mao he tau, i he tau panga ko ia. Ai ka ngahi ola,
melia ia tau mau me he whakawei kola. Ka koe be ngahi mea ni ihia ngahi ngā ue koe pure anga whaka administration o whehu ia i he toko lau kau i he ngahi mea whehu ia ai. Ka koe te atpe ka koe na waha tānak wha osi mai ka venga koe ka toki tāu noa whi ka venga da. Pese pāwalu o paanga koe whakatoa ni mangiau miliona. Ako wangiau. Okay. Okay. Ako wangiau miliona i tonga. Ako koe Ko mea ko whaampe koe ke ilo ka kaitonga ko ke whenga pe ke tuu pe neongo pe po koe hae ai hono ue sia kita mo to whaamiri hono tā palasia he interneti he kakai ka ke ilo ia mai he kakai ku mau kakai murini kakai mamani o tio iloi ka tau kaririu ka tau lunganga whatonga pe a to'o ngai mea ko toa ko ia e more fupaanga ka meito ko whatanoa kata solo lo tonga pe ko ati ke state ta tanguta ke ki fish tano fia ne alori se ni ti ne fai ko fia tama ni manoa masi solo ni manoa america ko te fish ke christmas ne fai ko taku to avo pe he kai lava hare ka tong ori hatola ni manoa christmas ke ne fai ko la ya tonga ko no loto e laka ke oa he kai ke lakan ke o ri ni manoa ni si halato ne fai o marivare e weste ni ko to ki tola te au o ka koe alo toko tau ni mara mo futu me ai o to famoni pe au tani no ko so ke me kon ko na mai ko ka au o se ko fisio ke pese ti mahalo wi hiva e na pa hu mai ko ria me mu o ka wa tonga ia he ko ka pe pe me ka fika uluaki a me ka tau ka hanga i o te to foi tu unga ko ia malo ki to ko ni pe solo foi Mauinga pito ai whakaukau koke o mai, pako mea mo oni whoki a koko ta tala noa ki ai. Ai hene tō koe e tau tāpaanga koe a he iwi whakapaanga e taki ai au ke wakai koe ki ai koe ke tu unga wha ekonomika ka tonga whakapaanga tau pehe wafe ua taha ko wafe ua ua aini. Ai au koke whakaukau ko ia neongo na elere te whesiti hangi koe na ki tala noa ki mua. Ka e osiko e tau o ku ke pakai pe ko ku lava pe me ko toa ia o lele pe ku lava pe o totongi pe ngahi me ko ia ku lava pe por anga ke fansin lele pe o mai ke tai ni io por isso ko ta e ua ko ne te ki lava mai na no tau fa panga ko lava ma o kava e te fesiti o ka e fa fi mari au pito ka he fa fi mari au pito ko au tau pe ko waka ko no tau alo ai ko waka pe au fe unga mo ta o tai mi ka tanga ta le pe ni au no ha o fa nga o ko ni ko po pe de mo o te tau rifia ai pe ko te fesiti ko mea ko ne ngo ko proclama fa la mari ni solo ko tonu ke alfa ta pe politikare pa mo me fa la mari minga ka pauna e whawhanga ki tau tolu mo tau whanga kui he toa wha e ki e lau e toko lau miliona koe a isineri ko pewhia i tau tolu tonga ki toko taha kilu koe. Nea upe maa koe ki oe koe na tau hanga kori aki koe mea koe toa pe tau tuku ha ospe ki o tuake nga toanga i tau tolu. Kono kakai ki tau tolu, tene hanga tau koe kina ki tau tolu, pea tau pai e tau lere i taha. Pea tene hanga rewa whakaao e tau whono. Ko awe o koe ki o manawasi au ki te whesite. Ko loto lahi pe au ki ai pe au palala pe au ki kau tangata o koe na. Ko nau malai, ko nau whai. ko ia ku mo ne pito wai be ni una toko ni mai ku o ku ma ko mo ka tambe i americana una tala mai ko ki mo tolu ko americana ko i foki ha mo fa ka ve ko la mo tolu ko mo tolu americana ko mo lao ko ia ko la i americana ta ku ka mo ne pito pe ia tu ke ta ku tonu pe fa ka ko ia ta ke ya we Tui mahalo, ko tui mahalo. O mone lau ka piwe ni ko tau moho moho ni. O mone,
Ela pive ni ko me to mo o kula ku me gilo. E solo. Ku kawa be kapau pe ku pe ke mau toka mau tolu pe ku wai fa ka ve ko la American. Ko mau loto o ku mau ia he kai te lava ta ia to. Where you go to, you can remove the boy from the island, but you can't remove the island from the boy. Ko wai o pe ke nau ilo ia mai hene mau no fo hedi o wai ki ka venga fakasiasi o wai ki palu palu ha me tonga o wai ko uinga o mau ka pana si more fa ka kai ko ka ke fie to koni ka kai o ke fa ka ve ko la ka kai ko fa ka ve ko la ko ka me fonua o te fonua me ia tonga pa na ma tolu tonga tupu tonga mau ha me tonga o no fo pe fa ka ve ko la ho mau lo pe kai ma ma to America pa ha America ko pe mo fa ka ve ko la ko ka kai American ka kai le re ange pe ha ka tonga ka ko ka tonga na to luia o no te fai pena to tai va to atuan ko ta ala to ke ngai fonua go no ke le re ko he me fa mo to ma to ka America fu ke sai au bito na to ko ke pe ko America pe pe ko pa nga lai ta ma ko tu ma ka ko dong pa nga lai ta wang yau miliona e ka ma mi ma ko lai ta hai go liet me America ai wang yau miliona ko na ri to ngata go fa ka ve ko la Mari la he pito ko mo na pito pe ai tu nga kia mo fonua ku fa tak foki ko te alcohol ha fe tu o ku talama ka kai ku te pe ke a ko ke fonua e hone mga meli e ko to pe ka ora ke a o Amerika pe ko tu mahalo e te mo taki mo ape mo toru he la pa anga mga me pe he e ko mo fonua foki takles ko fonua ia o ku ia e anga le fila fa ta mai ku mo ankolo ko Amerikani ko e fonua ia tala o fana tala to tamo taki almo ke conference ko atenseniare ko inga ko ta taimi ku wawe ta taimi ke os ko e fe hanga ho vakai ke lahi fo ke tau tala noa mo inga hi forma tala ko to pena e hoko i he hopo ko ni e ka u fofonga to ko fa pe ko tu ko si time and time again e tau tala noa ki ngai isi ko ia o ke he stay me ha fu atari ni ke hoko ko ia ai tangi kana e ui e he kau whai ngongo ai atensenere o nau whakahoko ai talanoa mahina moia ke mea mai o whakahoko hane whamatala whikau aki mangahi na mea ko nike te mahino ange ko whehu ia kia ko whenai whenga ho wakai ki he konferenisi ko nai whakahoko e he atensenere ki mo po hopo kai solo mo fa pe ki fa tana ten ke konfas ne tala vi ko ka tonga pe ni una fai ke ilo ka tonga ko ka tonga pe ni una fai me ko palu palu ha u hata ma ai ne ki palu palu ko ta mata kali te na pe hu mata hata ma heni e hu ma ko ha me fe ha me tonga ai ta a ki ta ma goi ya o ko hinga ko o fe aviri ko pe ko ki tonga ko ia ko fa ambe ke ilo e ka u fa anga ko na ko ke fa ka ve ko la ko kau tonga pe hene u nau fai mea koe koe luku me palu kake. Te u whiheo kai ko whiheo i solo. Ai nau tatau pe na toria mo kapa inu ko palu ko hingoa pe ta kapa inu. Oh ya, Koe ka pai nu ia. Te o te hua toa ki na piasi toko e ha. Ka mo mea o he kai ke hanga he kau tonga o whakawhisi ngai ha maukawa he na whai kawa. Ka tangutua ka ta marima ne ki maukawa. Ma o lunga e kawa ia toi mea. Pāpeke ai tā mai a koe ia. Ko ki tāna ka te koe ke... Ko tui pe solo tāsa ko nau teke na womina toka Amerikani. Ke nau womina toki heni ka nau wilo le uwhanga whai kawa mone lau. Ke tāna ko mano e atata alo ata ngā we. Ola hea ko se niti au e mau se niti o te ka lofo pui. Ka tamako ko ngomo sia, Kei, tau ki heka ko heke se ui ko taimi. Koia. Tau maari e ia i solo ko whanongo ko ni ko he. Iti pala ke, mat, mama. Kata solo. Pero ki pala ki e solo ki. Ia, Kei mama me he. koia. Ako tio pa ko kovi. Ko mea ko na mahuinga ia ko na maari ia ko whanongo ko ai.
ai bia ko attention ya le na fai fo ke kita na i tuunga kai ga ma pa ko kita na tuunga peni a aku pe ia ko tu solo ko ka POLOKALAMA ko to he ni na ka ke te ataha e ofi taha ine whamatala mene tere mea he mea wana whamatala ka attention ya le ka ko taki POLOKALAMA Again, na talawe foki solo kau koe ke stei pau pehe o whakapoto. E lawa pota waki tonu, lawa pe ngai whakau. Kai whakapoto ange pe, ko hinga koe tau avoid a risk koe o totongi mamahi. Mea ta tau pe na e lawa ki koe he attention yare. Koe nau whiri kou whai, ke whakahao whipuri anga me totongi mamahi, unga he e lahi ange, ai pa angai e more ka whahamata ha totongi mamahi ani. Koe ngahi koe tau tau koe ki hange koe ngai poini koe ni koe nau na kai ke kakato ilo koe mea koe nau fia koe whamatala koe sen yare na te kei pia ke a taimi nau whakaangai a sistemi pe te upeha tu tō lalo sistemi pe te upeha tu o maa op kai ke nau ai pia koe whamaopopan ki lao whiri ka koe mea ke sistemi nau pea tu pe uton pe ke tau whasio lele ka whakaanga nau pehe ka whakaanga ko sistemi o kai wau ke kau tangata matao poto fonuana nau tala o kai ke penai ni ina nau tuaki ko toki lao fotu was application ko ke stay ange ko nau whaanga ko ka lau na tono ta ki lave ko kau ke case ko lau ke hea me case ko na lahe whangi me aia na ta lave ta ki ai na e walk the alpha ta he mo ko ai ko break pe au ko tu ko poto ya au fata mai ko mama tua pe ko nga ke te ma aloto maura ke te sio le rei pe te fa pili fa bro ange ko lau ga attention ya re ko ke o ko halao da to foto o stay ko fula fo lo pe na si ai ko no tai fa ka au nga pe ya on pen mo ni hanga ko fa ma popo mai ko a sistemi ka ko ma opo pe sistemi to no fa fo itangata pe ia ai tangata o ikai ke nga fa au nga sistemi ko tu ina e ko mea ko feto aki ange solo na ta ke feu i mai ha fa kau ko sai pe fa ilo pa no pe io kau sai pe fa ilo si au si fa ilo pi venye he ko na to ton ko mea ko mai nga ke tau hanga ko fe ui ko respect ko mea ko le ki ai ka ngai fa puli ngai loto respect ke to ton ko pe ka pau o wa to ton tangata ke ne tangi respect ke tangata fa ilo tangi ko o te hori pe kita ke respect pe kita kai ke respect kai ke tanga kita respect ke fu mea ko ia ko lao ko la ka to ta ko lao e to ta pu ta ha pe treat other is like you treat yourself ke te treat te to ta ko ta tau pe moloto ke treat ko lao ko la ia ki au ko ka kai ni ko lost boomerang ko nga ko whenga mea tau ko apo ko te tolongi ko me alu pe te fok me te ka kita ko mea ko po sio ko ki ai ko men o ke fia taha ai na kai pe ke ta ka konga ta na ko re pe ke ka kai ke na fa papa i pe ko sistemi fa papa e ka kai no taki tau tolu sio to kuma attention ne are ali mai mama mo ilo o fa ka ka to mai men e fa ye longo a o ku sai pe sistemi hange o lau ko whakapoto taha ko ia ko tau lere wa tonu ko whanga i o kai nau ki ton wa tonu i mea ko na tu ko fe mea ko whapoto ko tu solo ko mea ko na ton ko fie ai ko mea ko na ka ke tau te u loto pa na ka ke na fie ai tai mo na se ko press conference attention yare na te ke tu mai ki mu an yo whakanga ai ka tangata o ki tau waka pe te whanga sisteme fonua o ko kai ke kakata te ilo ka hamea. O poto leo ke te ilo tangata i mua kou ne taki kita. Te heka kita he wakapuna koe ke te ilo kita ngau e misini. Ko te whalala te mo ui o ko tuku ke pailate. Pailate ave au. Koe ke haku ila aku kanga kastolo misini o ila kau ilo pe pailate kou te whalala ke pailate e ave kita.
Ko ia ko mena tau kore ko ke kakai ke pasisi e longa a tau whawhalala mo tau ki sio ke nanga ke tau whawhala ke tau kau taki kau pailate ko no tau waka ke na avere ki tau tō. Au ki ko fia he liga a te teni are ne hanga o ka maha opo lere. E ko mea koe na whaka amu koe ki ai ki alate koe kau whakaanga o nau hanga o to e rienga me ton ke nau be brave o rienga i whehui whakaanga koe na nau whai nau ngahi mea koe nau tufake he interneti. Alanda tō me whehui keheia. Se lewa mea koe nau hanga koe tuwa ki he interneti. Ko mea koe nau whaam koe na lava koe kau whakaanga o whai koe his press conference. Kate press conference. Koe ke lava ia o ai mahino lewa koe ke o pai esu koe ke nau loto ke ilo he kakai e fui mea koe unau whakaanga i o hala nau whakaanga. O na tō ai fui whewhi i hala ia. Kai mai mea ke he whakai ia. E taki koe taha po nai mahu inga apito ai fui move ko nai whakahoko i hono ui ko ni atenseni are. Na e benga hi issue ai nai whai hono whihu ia o siko koe ai mea hange ko ho whamatalana nai kai fu loko whahano whihu ia i loto ai pe mahino ai ngai talanoa ki ai. Kai ko konga pe nia ko ngā o ku mahino mai o kai ai mea nai mahu inga apito koe i hono whihu i koe e whihu koe ha uhinga ku mahu inga i koe ke tau he lao. Pako te mahalo koe mea ia koe au ku mahu inga pe he whanua kotoa pe. Ke ai halao ke nihanga o hulu ki tau tolu mo tau ki tau tolu i tau Nofua Society ke lava ke mahino e tau ngai ngā taanga mo mea ki tau la totu uai koe ngā tai a tau tolu. Kai kehi no whakaluk fua ko atpeka te koe ke sio ko haa wakai ki ai i he tuu koe ahoni ho sio whakaluk fua ki Tonga o tau ke mui pe he lao koe me mahu inga lao pe ko tau ki step tau tolu ke tawha aki me no tau hi koe lao ho sio whakaluk fua koe ke tuunga ko tau iai i Tonga he ahoni. O mara jolo e ri mai whihui. Ka whene whihui mahu inga. Hange koe lau koe e attention i are ka paika ke tau he lao te tau whoki ke loa ta jungle ke taime wā tā. Ka koe mea whoki na tau tonge tau ilo i me wholoa pena i pe lao. Nei uhinga na ha Captain Cookie o te ki hapuri anga tala koe friendly island ni. Nei mau pe nai pe na tau lao pe ko tau tuwha holo. Ka koe na tau hu mai lao koe ni ko uhinga lao koe ni ke holo ke mālohi o ta tau koe vai pa ala ke vai o ta tau koe mālohi o wha koe hone. Pea ke tau atai na tangata. Ka tui koe lao koe mea mahinga koe tau atai na. Ka koe kau ke kātoa e ngai umea koe ni hoko tau ke tau i pe lao. Ma ke he me kau kai koe na e mau e lao koe mea koe mea ia e whamau ke ne tau whamau. Ange koe talanoa koe wai whoki ngai u. Taini mi whoki hu. Lere pe ngai whakau hinga koe ne ala pe kou mate u hinga u wasi ke toi tapu. Tau o ilo ngai e tau whonua lotu. E me taini mi koe taha kotoa peia. O eloi tātau ai pepe ko hai. Katoa kau whai POLOKALAMA o ku pau peke na waafi ke toi tapu. Me ia koku tone koe ke tau opena tau hanga tukuange e tau tuwhaholo he ko tau tuwhaholo ku kau mo toi tapu ai. Ka koe ka ki au tunga whakawhi maari au tau iai tau tolu. Ko tau to'o pe tau tolu ko tau paloparema tau tolu ko paloparema whakaloto. Pa te tau ai pe tau loto ke tau fotu e merino tau loto. Pa tau sio tau ataina pe ke tangata. Pe tau respect. Toka e whiri koe tō taha koe. O te tau. Whakapau te tau mua pe tonga. Ke tau fotu e merino. Pa fotu e tonga ke tonga pe tonga. Koe e kilerea ke pe. Ko so koe ke he. Koe whaki mau lao koe nā solo koe he lao e whiri. O koe ka lao ia ke tau ha. Ke pehe tene ue. Sia nofo. O koe ko ha tāma te tangata. O koe kai ko ha kai ha. O koe kai ko ha praipi o kai ha ahi. O ha miliona o ha kampani. Pea matei ha kampani ke morea ha ngā ue ha kai.
Ko ki pa anga nima pa puha moa praipi ko ia he kai ke whaha mate ia ai. O kai ko pia tau ke whakahawhi e nau whai hala kai. Tau te ai pia ka pau na intensini ko e whai hala. Ka pau ange ko e totonu ko e kau tangata ko e toton whakatangata nau tau e whai whakailo. Ka pau te tau ana toke to i tapu te nau hala ia. Ka pau te tau whai ake alau ko e ange ko tāna ko e whene e waki. Na eleri ke eiki, pia te kakai ke tolo maka. Pena e puno o eiki, ono fofonga tohi kere kere, pau ia taha mou tolu hao hawa, pia toa makari singi ake whiwhi. Ha mena e hoko, na tītua. Ai fukakai ko ni o nau te alu ko toa. Ti o hangi o lau, ka pau te tau alu ke whakato i tapu te nau hala. Pau te tau alu ke ka pau mou hao hawa, mou whakailo ki nau tolu. O tu iau te nau hala na toi whai tawaka. Pata ala toke whakato ke toton whakatangata. I o kana toton ke whakailo. Tonu pe ia. Pako ko mea kou tau wheto aki ai ko whakapapa aki. O mahu inga ke iai hanga hi tau mua whakalau maari e mo ui kau politika re ke whotu. Ke nau whotu o ke ina e te ngau tole whai totonu ko te merino aki. O ia na te ngau tole loto tau whehi a. Ko tio pe ko whahai koe ku hau whahai te hau pe tama ho ai hane mea pa. Kai ke tāria ko inga, tama patoa naia. E tau te whito ke tūnga koe tai nimi unga hu. Ma ania fok na majority e patoa i loto tai nimi. Kai ke ata. O kumahu inga ke ongo i he whahai patoa kai pe o whai e nau tolu. Ke oa e fuku matu aki e disrespect e nau tui whakapolitikare. Ka pumahu inga pe ke hanga he patoa o respect e mautu i koe whahai koe taha. Ko taimo maurea toa i koe ke mau whehi a ka nau tō. Koe mea kou maurea ki te maurea pe mautolu. Ka koe o whahai au ki ai pe o wha. Moe whetokai aki. Ko tau ngahi wha ka vei koula. Ke tau puke pe. Ko kore pe ke kau tangata. Ke kau tangata una whaanga e wha ka vei koula ke nau tuhu hifo pa nau ai ke whinga ke tamate i e tau ngai i whakawhi o te mō katante i. Koe tau whakawhi koula, koe mea iau tau makehe e ka kai tonga. Nai ki rea koe nge koe rea sau muena te te. Koe tangata tonga ia solo koe ne rea. Koe tangata tonga koe anu whatongia ona ki mamani koto. Taha ia uhinga e kula ki tua ke ngā ue koe ni pa nau kau ula laivi ko a koe upehe. O kuiai e mau inga e tonga ke impe ke nofa mamani. Tau te whiti ke tunga whalau maari. Koe mea ia ko kei tua i pe he taini me ngā ue koe ni. Ko kei tu i pe, koe tangata tonga, koe tangata o impe ki ke mui whalau maari e koe ai mamani ko toa. Ko ki tāna ki pe mo ki whakalukfua solo ki hanga taki. Koia. E malo apito e taklesko tu mahino apito e whamatala ke whai ko ngā ko ta taimi ku o se ta taimi ka te wat peka te koe na ku te hamea ke loto ke whama opo aki mo wha o se ke ta POLOKALAMA e whewhini ki mo ke ta mawai i he whewhini. Hei, whamalo te ngā sponsor pa o te pe o whani ke kai ngā tonga ko toa pe, ko whampe kai ngā tonga koe lava pe POLOKALAMA ko ni haki tokoni ka te tau tolu ka tau te whito o tuu pe merino o tau ki kakai. Ka ona tau hangari ake e tau tonga, ona tau tukange o aike hanga ngai poto po kato e wha ake ngā taimi o liriu e tau tonga mo ui e tau tu whakaholo, tau whakapapa ake, tau whitokai ake, tau hiwa, mamahi iwea. Ngai koula koia e tonga. Lahi masiwa, piliona masiwa i mani kotoa. Ngai ponua lahi au kai kia a vai, kai kia uhila, kai kia hako. I mani i wafi o wahani taini. Kono uinga ka ulahi pe ngai koula i hau nau kere kere. Ngai ponua ko ini. Tonga, kai kia koula hau tau kere kere. Kai kia diamond, kai kia siriwa. Koula e tonga ki ono loto. Tau o ki ngai ponua kotoa pe i muri. Kai more tau tonga, e mo ui pia tonga, pa tu maari e pia tonga. I mea kotoa pe, ko inga pe, ko loto e tangata tonga. O palasi tonga kotoa pe, fitu kotoa pe,
Pola te koe solo me family ko. Pampe te ka fitaula ki ho fe fola me kon me family. Malo ko ya pe. Malo pito e ta fles. Whamalo a hea tu I he lava ko ia e ta polokalama I he ahoni ke tonga pe a tonga hange ko e ka veinga ko ina ko ke na ke tuku mai I he wiko o si pe mo ahoni ke tuku e meri no ke nofo mo ki tau tolu e tau loto pe e lele e mea ko toa pe whamalo la hea tu I he lava e tau polokalama whamalo la hea tu ke kau sponsor I he whapaanga e polokalama ko ini pe fuka teki mo tolu kainga ko mo mui mui mai he polokalama te whawhawhet peki mo tolu ke taimi ka hoko mai hiri ha wike mihen te ma te whoki mai mo ta klesa whahoko te polokalama ke tonga pe a tonga ka mo mea